Later the listening of Pirasu Maduna Kenta affect Utomandia 1,200 liters of petrol every month. Tha Kodingi, later listening Machani say, MLA Humpuzi, MLA Kudinga Mampangduneba. Adu Tardi, MLA Humpuzina multiply Tomatamda 72,000 liter neba, Thamada, only 60 MLA the Satusi. Matutu Huzikiriba Mamal Nasi Maman 95 na multiply Tautargadi, Masilupa. Lakh Humfugunipan 68 lakhs 40,000 Thamada per month. Madudamu 12 months na chahiye na puri target. That is 8 crore 20 lakhs 80,000 rupees. 8 crore ki mat 8 crore tang parasi 8 crore se maduda chali na adu tadi lengang na revenue lakte hai se revenue de sidagi adum kan be ai koi Thao se tangal hoye hai target di revenue lahan ge hai target di kak pangam dre koi revenue lapham leitre hai target di lengang na okay adu tadi koi chahiye ma akoi na lori ba Thao gi quota se koi mayam give up to toksi. Let's give up. Ako 60 MLA na give up to toksi. An to topi target miyam da Thao singa silupa umdrama nga maripu da tum pangan ba yagar rakhale. On the ako gi lenga loi Singna maro ni MLA humpu adu ka koi grade 1 grade 2 gi officer sing sina. Mako di tolop su chauna chauna chawa nga tane koi gumba lupa lising khara cha ba Thao khara later tara han mangam da minati hai tare. Mako na adum yamlai na han mangam ngani. aduna mohoi masa ma petrol pump da salaga Thao moment kya piri ase khangjaraga Thao do masana kapcharaga hanjaraga tolok taragadi okay Thao petrol na to diesel ki mamja samai tori bore miyam su warang wani habis soina fil to gani masagi pocket dei pesa jalo to ga nungdi ki therak taragadi adi ngasi ai petrol liter kun hanta ade madu chaliyo pesa do masana khangjarani hai tare aduna masana awareness of tracking to bhadat. If you track something, you become aware of what you are doing. Isana tori ba to track to taragadi ai kari tori ase khangjai hai tare aduna koi lengano so hariba huzik kota le me kota se matam kharagi koi economy revival se lakri phau de koi v shape da kana mo hona rivasida lakri phau de masi sacrifice to go isa isa gi tolop tagi masi laija targadi miyam na ngasi wari ba miyam na ngasi makoi gi dam de leibiri basi leram de basi adu ko miyam da pressure yam chauna handram do mali kamai thambi